Bayramınızlar menen. Asmanday genendikti, denizday terengdikti. Çimden soğuluktun gülün, uzun ömürdün türün kağlayın. Bayramınızlar menen. Kargalakşın takmaka kızları rahmat. Bismillah. Musa olsa birden açtığına yerki ata ovada kalkan sağlıklı. Yerki rahmat. Geldin cesadan damakların casapsılar çoğun rahmat. Boşal, boşal. Aldık kazandı. Nersene? Ha bu Kargalak ayılına karşı. Kargalak ayılına. Çok az sizde. O azın çay gördüm. Görüyoruz ya kendini. Dur. Gel. Nasıl sarmaydı? Yok beyim. Abolat, sarma. Sarmaysın da. Men tanımaysın mı dep. Sarma. Çocuk. O tora. Kaşığından kaysın. Buna da şöyle olur. Kırmızı dağı var. Kaç yatırıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Son. Bu nerse unutulmaz gerek. Geç kadar unutulmaz gerek. Baka kırmızı bardağı unutmayın. Bunalarda sıkıntılıymış. Ama var da kırı var efendim. Var. 54 var. Anam uyuma. Lan içinde kımız var. Salaydı. Ya bu oldu ya mi? Ne maladı. Vay maladas. Rahmat. 30 kapara tutuyor. Kımızı siverci. Saktangan emez, hazır savatağız. Buraya bu yıl başladı. Başlandı. İçi korsanız bilesiz. Eski canım. Siverci. Cengiz'den. Siverci kımızız, 5 savatağız. Vay rahmat. Tartam az ötüm. Yalla beri kara koyma tartıp ketip otam. Buna yakın tartıp gelin, buna yakın da. Doyan tartıp koyalım, tartıp ketip güzel. Bak ulayım da men. Karakol zamanı.
Tartı da verin, tartı da verin. Tartmasam olmaydı da onu. Kırmızıdan olur unutma kalgan çeyekçide kolun ölçülüğün bağrına alıp çıkıp şair atalar soğuk. Bir var. Tartoda. Buna tartoda. Derede karap başlamış çevirecek. Her bir kitap koymuş. Çevirecek. Ya, malade. Oldu tek kuru memlende. Bunlar kabağı sokmayalım. Korkuyorum. Bunlar arkadaşlar lafta casap satma çalışır. Bu bizden gördüğüm terek aylının ayımlarının oyma çiğne oyuncu. Oy, bana da iş kılganlar atıldım. Ben de karmak senin telefonda kaldım. Aylapaların oyma. Savaşlar mı? Jakslar mı? Çon karakol cemaati. Çon karakol cemaati. Jakslar mı? Bayramımızlar mı? Çon karakol şehir apalar. Şehir apalar. Çon karakol. Çevir Rus kolon ölçülü gerek. Şehir apalar. İyi, bol soğuk. Bol aslında öpüp toplar çıkacak. Ne mi ki? Bol tarttınız. Sözsüz tarttınız. Tartacak Kolunuzlara bereket. Arkadan bunlarga biz şu kada saltları toluğumen ötkörüp berip bizden parız bu. Kolunuzlara bereket. Ayınlar, kızlarınızga gelinlerimizle yürek atar. Ana onu Papa bizge bastırsın. Ayağında dilekçe. Yok. Başkandan almaz. Onu ita getirelim. Allah ayınlar, razıçılık. Kolunlara bereket. Enemlerdi жақшы тартам мен. Соныңна. Естелік. Енді кедейді исқанда үйлесінде тұлған мен сидірдей апам бар ләже. Жүркіндік болам. Үштібөнің блогері болам. Полки той тамаша таза емгек нәрселерді ғана тартамын шындай. Жасап жүрөргө ишке үздүктүү болсун, дерсеңер чын болсун, үйүңөрдө бактылык болсун. Алла таалам бере берсин силерге, айланышып бере берсин, Кудайым бере берсин. Бактылуу болуңар. Kolunuzlarga bereket. Rahmat. Ya beri qarab Qandaysizlar, bayramingizlar menen. Жақсартып кетейін. Санайды. Бұдан кейін маған артпасына. Ben anettim. Çirkin cende.
Gülüp şedri bodri çıkarыңыздар. Sonun. Rahmat. Болды, сіздерді айлештіріп қоямын оғамына. Düşünmüşü, ne kızlara da gayet şırak jasap, yaka yemeğe uğraşsınlar, Daha katura değerden bile. Şehrapalardan şu ayıllar baradi. Ondan aşık. Şunday cumuşlarımızı kötürüp baramiz. Yetno festival, yetno kiyimlerimiz. Bilesinler, buna o arındıklar dayalar kışlıyor. Başka gördükü. Ana, Tentaka. Kızlarga bata beriңiздер, аяққа іс шара баштайлы. Қара, омен. Ушунча жасаган аракет кылганыңар ишкарсын, келечекте ушу биринчиликке элегиле денсаулыгыңар чың болсун, өмүрүңөр кулдай берсин, үй-бүлө, бала чакалар Kolunuzlar Can şerefleren koşun. Oy, Selaydın. Bir manda neme algın ele. Oy dostum qanday yaxshi bo'lgansiz. Naturalniy bundan jasagan shunday pasin jasaydi. Ölçmöpün. Ölçeceğin faydalanmışsın deb. Ana ki bundan da arkasına biz bağda material koy bundan da bizden boşa bastırıp biz jasagan bo'lgan. Rahmat. Улуулардан калган мурастарды жоготпойлу деп кийинки урпактарга калтыруу үчүн ушундай көп кыргыздар улуттук буюмдарын жасоонун дайыма колго алып келебиз. Рахмат. Şehir apaları köptөгөн ар тараптуу айылдар бизде eri буюмдарды иштетебиz, кийиз, жиптин түрлөрү, чоона ишебиз, бардык иштерди ушундай жасайбыз дайыма. Көптөгөн иш чараларга барабыз. Кудай кааласа эртең 20 майда боло турган этно шырдамал фестивалы болот. Gülçö'de. Ayın uşuğu dayarlanmadığız. Rahmat. Bayramınızlar menen жақсы. Azamattар, mına benim sindilerim, gelinlerim. Öte жақсы işitsiniz. Bu ilgekteden, çoğanelerimizden, saynelerimizdен, apalarımızdan, жеңелерибизден калган бул өнөр. Муну жайылтуу керек. Өзүңөрдөн кийинки келин кыздарга, балды неме, неберелериңерге бардыгына үйрөткөнчө жүргүлө. Салтыбызда, наркыбызда ушундай бар. Биз ушундайлар менен жашаганбыз. Бул деген синтетика эмес. Бул деген өзүбүз жасаган натуральный биздер деп айтып деп, анан ушунду үйрөтө жүргүлө. Azamattарға çoğun rahmat bardığınlarga. Uşunu unutmayın, uşunu almışsınız. Çoğun rahmat. Evet. Kemir olsun, buna toygulanıp, uşunday toydun üstüne ardayın birge olup, unutmak olup жүрөөрен. Bala çıkan jamandığını göstermesin. Toylar bunu versin, жақсылықтар olsun. Baldarlar uşu kiyizdin üstünde oynap, ömürlü olup, densolukta olup, eldin gereğine jaragan baldar bolsun. Rahmat.
Саламатсыздарбы, урматтуу Үчтөбө Алай айылынын тургундары, урматтуу аксакалдар, агалар, инилер, ак элечек энелер, эжелер, карындаштар, жалпыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен. Мына бүгүн Кудай кааласа, мына биздин айыл өкмөтүбүздө жакшы иш-чаранын бардыгыбыз күбөсү болуп турабыз. Көрүп атасыздар, бул жалпы мамлекетибизде эле болуп атат, достуктуу, ынтымактыктуу чыңдоо максатында. Биз дагы ошолордун катарында ушул Таргалак Аскалы айылы, бул жактан Кезиге, Ак Жай айылдары мынантип көпчүлүгүбүзгө жакшы маанай тартуулап, адаттагы ыркесесин өткөрүп болуп турат. Жалпы ушул жааматтарга дагы рахмат. Дагы мына жерде бир айта кетчү нерсе, бул ушундай чоң иш-чара болуп атат деп биздин айыл өкмөттө айтсак болот. Себеп мына даярдыктарды аябай көрдүк. Канчалаган мээнет менен улуттук өзүбүздүн баягы жоолбогон салтыбыз, наркыбыз баардыгы мына кайталанып болуп турат. Өзүбүздүн тамактарыбыз, мына шырдак, шырдамал, өзүбүздүн баягы колго ашатылган тери, дагы бардык улуттук жасалган нерселер бардыгы ушул жерде турат. Жаргылчак сокудан бери келиптир бул жергечи. Рахмат бардыгыңыздарга. Анан акимибиз жана жалпы коноктор келмегеле. Аны дагы бир официалдуу айтып коеюн ушул. Себеп бир аз корулда чээс болуп калды. Алар дагы саламын айтты. Жалпы жетекчилерди бүгүн штаб болуп ошол жака кетти. Аларды да туура түшүнүңүздөр. Кудай кааласа ушул иш-чарабыз мындан ары дагы токтобой жылдан жылга наоборот күч алтабыз деген ойдомун. Баарыңыздарга тынчылык, аманчылык, элибизде, жерибизде ушундай жакшы самалыктар боло берсин. Мамлекетибизде өнүү, өсүү болсун. Баардыгыңыздарга ынтымак каалайм. Урматтуу Үчтөбө Алай айылынын тургундары. Ассаламу алейкум, Үчтөбө Алай аймактык тургундары. Сиздердин бүгүнкү ушу ынтымак достук майрамыңыздар менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Ар дайым элибизде ынтымак, ушундай жакшы иш-чаралар боло берсин. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Ар дайым мамлекетибиз өнүккөн, өскөн мамлекеттердин катарына кошулуп, ар дайым ынтымакта Алымбек дакка, Курманжан дакка энебиздин даңкын чыгарып, ар дайым жакшылыктарда жолугушуп жүрө берели. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Азыр саламдашу Тынчылык Сүйөркул уулу, Мираида Айдаралиева, Ульби Жунус Маматова. Ассаламу алейкум, атпай кыргыз аманбы, ала тоосун бек туткан, манас атам дем туткан, атагы алыс кеткен, таткын эбиз Урманжандын урпактары, алай элим аманбы. Президенттин чыгып жарлыгы, Үчтөбө Алай кошулуп, бир өкмөт болуп калышты. О калайык сүйүнчү, бир жерден чыгып ойлору, бир жакадан баш чыгып, бир жеңден кол чыгарып, ишти баштап алышты. Айылыбыз Үчтөбө, касиеттүү жер өзү, көрүнүктүү инсандар, кырааны чыкты шумкардай. Ынтымак достук ыркесе, ырдагын жаштар үн созо, илгерден калган салт тура, өнөрүңдү тартуула. Ат арытып, алыс жактан келген азиз коноктор менен саламдашып алалы. Карытып, кылымдарды жашап келген, кыргызын кадыр баркы салтын билген, урпагы ошолордун мына биздерге башын ийип салам берген. Элим журтум баарыңарга салам болсун, кыргыздын улуу кыйыр аман болсун, эл ичинде таланттуу өнүп өсүп, жерибизге бейпилдик заман болсун.
Аскасы көктө жаңырган, аркары зоодо жайылган, абасы таза, суусу тунук, аскалы айлы жана тоосунан улар сайраган, карагай арча жайнаган, бүркүтү зоодо шаңшыган, өрүк саарлуу таргалак айлынын атына зарытты жарашкан, кең кол айлынын ынтымак достук биримдик менен өткөрүлгөн салтанаттуу кечебизге куш келипсиздер. Комуздун коштосунда Токтосунова Кызбек саламдашуу. Urpagı bolgon Manastın ulu jurtum amanbı. Atarıtıp alıstan Askalıdan aytıp salamdın ey, Askalıdan aytıp salamdı. Askalı menen targalak ezelden ele bir elbiz. Mayramın şanı bir bolup, egizel bolup kelebiz. Babalar saltın ulantıp, dayıma birge jüröbüz ey, dayıma birge jüröbüz. Askası akkar kurçangan, arasın öngümüz selgan. Atırılıp suları aytalağa jumşalgan. Adırı atır jıttanıp, aymağı güldey nur çalgan ey. Haylımdan aytan bir salam. Ürkütü şanşır soylardan, bulağı taşıp tolardan. Akmarlanıp kürpülde, valasalıp tolardan. Sımaktay tunuk susunan, salası günler ongon ey. Haylımdan aytan bir salam. Adır tüzü taşında dörtlük malı caynagan. Caylonun körkün arttırıp cenele kulun baylagan. Talantı elim atalıp targalaktan bir salamı, targalaktan bin salam. Nar götürgü siş kılgan, narmatıp ayından salam. Ensimığı general İsakıptın aylınan. Töbesi kökü tiregen, müşterere min salamı, karakolgu min salam. Ulu jurt üçün jaralgan, ululardan batalgan. Ulunun jolun ulantıp, ellerin dayım kuvatkan. Maksudöf Nurlan ağamdın, aylınanan aytan bir salam ey, yerinin aytan bir salam. Kaleminen tanılgan, bek turgan ağay aylına. Rahmat bekte östürgön, kazınalı kalkıma. Marlende yurdu taptağan, martavalı jalkına ey. Hayrımdan aytan bir salam. Ülkesini ulatkan, nurmenen eldi kubankan. Elinci öner kençidek, önerdi bakkan ençiler. Salamdı aytım ırmenen, elinde olsun ıntımak ey, cerimde olsun ıntımak. Salamdı aytım ırkurap, elinde olsun ıntımak ey, cerimde olsun ıntımak.
Uyuşturucudan da. Ha. Var tartotam. Şuylon. Bayramlar bayram kulansın. Gelirki uşurmalga da kınçaman jeteli. Elden esen, yurttan aman bolsun. Zamanımız kötü bolsun. Bardığımızga densoluk bolsun. Bala çakan menen tınç ömür süreli bolar. Ay çürüktey buralgan, kızları solu Kırgızdın, obon sozu kırdasa, kırları solun Kırgızdın. Ürp adatlı kağdalı, saltı solun Kırgızdın, ırıs beden keşigin, bölüp gelgen Kırgızın. Oyundun bir olacak devlet. Bu totaşta 5 taşına adam bu taşıyla oynasın. Bilen bu totaşın kadar yapmasını tutuyorsunuz. Şamda aylığa, şamda ez oylanmışlığa cana birimlikte dostluklar komentaryolar. Yine Alevi bizden her mancılarımız kıyımında dev sistemalarının işlözün жақшыртады. Men sizlerge adı bugün 5 taşıyla oynayacağım. Totaşla oynayacağım. Mınaday turib şöyle basayım. Beşinci taşımız gelin gibi atalar. Gelin gibi büyük bağlasında taşlı büyüdü aylarımıza çekeceğiz. Hem gelin de çok babası var. Her bir taşlı büyüdü bağlar. Çok kısık dağılır. Hem gelin de Gülüp gülüp çürüyor. Canım. Ha, yaxşı. Ne söyle ismi söyle. Yeni söyledim durup. Bayramda söyleyiveriniz yaxşı. Bugün bayramımız bilen barız. Herkese жақşı mınanlarda uğralıkan herkeselerden bolsun. Elinizi çok kol önörtüp çeveçiliğini ufaklarına ötüp barayetsin. Nukra kırgızın çınırı saltları, nartları barı solukta olur. Balançaka Bayramınızlar mı ne? Çarşın ordurup degende men ay kuvanıp geletam. Жақшы kılıpsın, qada saltты unutpaylı. Ой, бұл те ата-енелерімізден қалған салт болып атпайбы. Мұны ұмытып қалсақ болбайды. Біз дағы өзімізден қалған мына жастарға үйреткенше жүрелі. Рахмет. Арыға құрташ. Жақсы жүрелге баштапсың. Ерте ата-бабаларыңыздан қалған салт. Жақсы еле қылыпсың. Не өреңін шашын өресің. Рахмет. Жақсы, рахмет. Өткілі төрбі. Жақсы қылыпсыз, Марпетші, арбаңыз. Тойды баштап жақсы еле қылыпсыз. Мен да келіндеріме айтайыншы, қыздардың шашын шыпылдат өле қырқып тұршады. Эми қырқпағыла, мына Марпетші әжеде қылып, шаштарын өрелі деп атам. Жақсы жөрелге баштапсыз. Адалат, жашыбыз 70-ке чыгып, арқамыздағы балдарға ушул окшогондорду үйрөтө жүрбөсөк, анан буларга аяктан үйрөнмөгүлө. Ушун аркыбызды сактап, салт санаабызды, ушундай үрп адаттарыбызды кармана жүргөнүбүз жакшы болсо керек. Рахмат келгениңерге. Жолуңузга жакшы. О, Марпетче, тоюңуз бүт болсун. Рахмат. Жакшылыпсыз. Илгерки нишанды баштап. Рахмат. Келем, отура койгула. Келдім, мен антарым. Акеди бейс. Кел, кыздап келип, майыңды алып келип чынар. Кыймылда. Кел, енелерге бар. Marpat, nevrenin çaçın öldürüm dep atayın böğünge may koygan turbaysın be. İlgeri nevreli olum, beşikteki balaga çentek berem dep karınga may koyup, böğünge may koyup sakta çele. Жақшы kılgan turbaysın be. Mına uşunu dele elge çaşlarga ölgü da.
жакшы кылсың. Жакшы кызыңдын чачын ушул май менен майлап, мына кайбечелер жакшына өрүп берели. Bismillahirrahmanirrahim. Mınau öndün otun taga vereyim. Жақсы қылдың мұны. Зәңгі бабаға Құран оқытып, отқа салғызып қояйын. Мечинар, жақсырақ таза жерге сақтап алам. İlgerden şu kasalarla atalanı içip, ele ayrandı içip, ele çaylı oto çürçelip, ağzır ele kasa begende karma var çaşlar aylanayın bunu jakşılan turasın mı jakçanı jakşına kayken. Kağıda salt ürpata tuşu menen baştalat da gelgile kızlar. Özün oş deybeysin be. Maylaganımız maylı sütlü olsun, ırız keşikli olsun degenim kızım. İlgerden çeşte sarmay menen maylap, ayran menen juuçelek. Sarmay menen maylaganda tez ele çatış çıkıp, jakşına ölçele anan jakşına çaşты örüp bitkenden keyin. Çaştın üçün ak bilik paktan örüp turganan keyin eş baylap koysak çaştın uçu düşpöy bilik dep koyot elek. Ağır emi senin çaçın oşonday kılalı kızım. Jakşına baktulu kız bol. Evi jurtun menen aman bolganayın. Kızım, çaçın dayım uzun bolsun. Aklın köp, akıllı kız bol. Çoğunga çeyin şu çaçımda kırpay жүргөн kızım. Emi baybiçeler. Mınavlı kız bıraktın ondan salıp uşul çaç öğrensebine bir hır jattap koyduk. Oşol hır tappa böyle o. Olat. Örüm çaçımdın, halayım dilim başımdın. Beşten örüm çaçımdın, baktısın dilim başımdın. Beşten örüm çaçımdın, baktısın dilim başımdın. Sezim, bir haraksın, bir apa. Mına kızlar, gördüңөр mü? Mına kızdım sezimden çaçını örüp, mınандай çaçpakları tap koydu. Bu ilgerden kalgan ata babamızın saltı. Siler dağı uygu apаңarga aytıp, uşul çaç örü saltın bulaylı, bulantalı. Siler dağı çaçыңарды kırpay, şunday çaçpak taktılar kızlar. Çınar, şirinlik alıp gelçe. Men uşunu kızım Aksoltay Akçüzlü olsun dep başından çaçıp koyayın ha. Kana birinciden Kudayım şu sağa çın bolsun, ömürün uzun bolsun, baskan yolun tüz bolsun. Karangıda göz tapkan, kabiletten söz tapkan, akın karaçaç enengdey bol aylanayın. Aytılı alaydan çıkkan kurnan jandatka enengdey hayratlı, savurdu, el başkargan kızlardan bol. Amin. Айтқаның келсін байбіче, айтқаның келсін, өмірлі olsun, eli жұртыбыз esen болып, жақшылықтардың үстінде ынтымақ, ырыс кешік менен бардығыз, бірге бололық, бар бололық, ынтымақ бололық. Жүргілі байбічелер. Kızlar, жүргілі, biz de oyunumuzda okutuz. Манас айту.
Күпүлдөп манас айтканда жан ширин тоо таштарга кыргызды коштоп турушат көктөгү жылдыз асманда. Аткаруучу Сайт Маматов Разак би. Бирап жылдыз толгондо, түн ортасы болгондо, акөмөнү жабынып, асандай камынып, эш баштоого кабынып, кылары жок аянып, алтындыр көтөрүп, айбат менен жөтөлүп, эшик элким чыгыптыр, эшигинин астына кыр чаптырган, азы менен бактырган, комду жерге унаткан, колукту жерге сугарган, үтөктү каба чаптырган, өгөнөн жөнүн тактырган, урматтуу көлөк кулага, жылбын четилип, айын чекилип, сандыралып падыша, жанкеши жок кашында, бозобөнүн башында, ол иштелип турганы, колундагы мылтыкка кошу затары койганы, кой борундай кыргашан, колого сүмбө кол калды. Sargaygan söp gözündögü bak, bir çalgan söp çaştıktağı çar, özgörülübey tura vermezden, ömür çirkin ay ötüp aradan. Erte gelgeni beri coşkanday, bir oğuta ömür şaşkanday, gerçek güdanın söz bolgosu, appak ölüm ayalma kakkanday. Үштөө жана айын тургундары, айымдар жана мырзалар, сиздерге ушу бүгүнкү майрамыңыздар менен ардагерлер кеңешинин төрагасынын атынан куттуктайм. Ушу кыштан аман, бардыгыбыз кыштан аман чыгып алдык. Ден соолугуңар чың болсун. Мындан кийин ушу биздин аймакта жамандык болбосун, жакшылыктар болсун. Ден соолук чың болсун, үй бүлөдө бактылык болсун. Биримдик бар жерде ырыскы бар дейт. Ар дайым бир бололу, бар болойлу. Сиздерге кааларым ушул чың ден соолук uzun ömür бакталай. Саламатсыздарбы? Ынтымак, достук, биримдикте уюштурган ушунчалык элде мурдагы эки өкмөттүн жарандары майрамыңыздар менен şu эки айыл өкмөт биригип бир айыл өкмөт болуп калдык. Мынакей төрага отурат айыл өкмөттүн башчысы, орун басарлары, аксакалдар, бардыңыздар бүгүнкү ошо майрамды уюштуруп берип аткан уюштуруучуларга чоң рахмат. Мынакей бардыгы келин кыздарга, айрыкча келин кыздарга мен аябай суктанып татам. Ушунчалык рахмат ушуларга, уюштурган ушулар экен. Муну дайым ушундай уюштуруп жүрсөңүздөр. Ардагерлерибиз отурат эки өкмөттүн. Ушуларды дагы куттуктайм, бардыгы тынч аман болгула. Элибизде тынчылык болсун, ынтымакчылык болсун, өкмөтүбүз адилеттүү болсун, элдин көйгөйүн чечип тургандардан болсун. Тез дайым жакшылыктар болсун. Кудай колдоп жөлөп жүрсүн. Бардыңыздарды ушу майрамыңыздар менен куттуктайм. Рахмат. Ettin görkün ur menen, eldim görkü kur menen, isigen sulum ölmölüm belgili olsun ur menen. Kızıl gül açılganday bölbölüm, bir karasan yürek ot çaçılganday bölbölüm, manda çaçın bargalan bölbölüm, senin ışkın balanına tilegindey bölbölüm. Ötündüsün özgündün gülüşündey bölbölüm, sozulganın zergerdin gülüşündey bölbölüm, mayın degen çorganın jirişindey bölbölüm, kızar kol çeşi
Canımdan ötsem cılmayıp, calkarayım ben de kılçayıp. İşteki sırdı aytalı bay, cüresin aytçı kim dayıp. İşteki sırdı aytal bay, cüresin aytçı kim dayıp. Çayloğu bozu tikmese, çadır atımız içmese, o şalda dolup kırmızımız. Başında kalpak giymese, kıkırdacılıkı kisseler, kazanda durmasa kıskanet, o şalda dolup kırmızımız. Kızları beş gökülür böse, konuklu koy soyup berbese, o şolda dolup kırmızı. Kızlarda burada gülmese, kırdacılıkı hissenet, kafamda durmasa kıskanet, o şolda dolup kırmızı. Bağladı minibesene, bede minibesene, bede minibese kızım. Bağladı minibesene, bede minibesene, bede minibese kızım. Hurmatlı бүгінгі іс-шараның қатысушылары, барыңыздарды Ақсақалдар сотының мүшелерінің атынан бүгінгі майраңызды менен құттықтау көрсетіңіздер. Мына президентімізден әдеп ақылақ, ынтымақ, қағида салт бойынша указын атқару мақсатында 1-2 жылдан бері барлық республиканың аймақтарында ушундай іс-шаралар өтіп жатат. Бүгін мына біздің айыл өкіметте ошоға байланышты іс-шаралар өтіп жатат. Мына илгертен келаткан қағида салтты, үрп-адатты барлық нерсени кейинки убактарда жаштар арабызда унутулуп бараткан эле. Бирок бүгүнкү окшогон иш-чаралардын негизинде башка бир ар түрдүү ушундай эмелердин негизинде улап келечек муунга өткөрүп келатабыз. Мына бүгүн баягы аймактык территориялык реформанын максатында мурдагы бир совхоз элек убагында 2 айыл өкмөт болуп бөлүндүк. Азыр кайра биригип, мынантип бир эл болуп, бир өкмөт болуп
bugün mayramda oturabız. Baştaki eskilerdi görüp bugün biz ayava kuvanıp oturabız. 95. yıldan arka zaman delestetip ettik. Bundan narıдағы ынтымақ болып, birbirimize bayağın sen biyaktan, ben biyaktan demey, ынтымақ болып, bundan arka çaşoğuzdu, ынтымақта, birimdikte ötküröylü. Mına qada salt boyunca, hazır mına sakınada, ilgerki murdadan atamızdan gelatkan bardık saltарды көрсөтүштү. Улуттук тамак аштар жасалды. Айрыкча мына бүгүнкү жана кыдырып көрдүк, тамак аш жасоодо мына таргалактык туугандар бир 50ден ашык кыргыздын улуттук тамагын жасап элге көрсөттү. Бул чоң нерсе. Мына жана концерт иш-чаранын ачылышында бир акын кызыбыз чыгып, эң сонун ынтымакка, биримдикке багыттаган сонун айтыштарын айтты. Ушул окшогон элдин арасында таланттарынын атынан элибизге көп нерсе чайылса, жаштарыбыздагы ушу кыргыздын улуттук салтын улап кетет деген ойлойбуз. Бүгүнкү иш-чараны өкмөт Мустафа жогорку деңгээлде мына өзүңүн аппараты менен уюштурупсуң, чоң рахмат. Мындан ары дагы ушундай майрамдык иш-чара болобу, башка болобу, дайым ынтымакта болуп, биримдикте болуп, ушинтип ойноп күлүп, калган жашообузду ынтымакта, тынччылыкта өткөрөлү. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Туугандар, мына бүгүнкү өтүп жаткан иш-чарабыз бул биздин 2 айлы өкмөттүн биригип азыркы ушу ынтымакчылыкка чакыргандай эле болуп калды окшойт. Биз мурда ошо Алай совхозунда иштеген тең туштарыбыз, тааныштарыбыз бүгүн көрүп баарыбыз бири-бириз менен кучакташып көрүшүп баарыбыз кушак болдук. Биз өтө ынтымак болуп иштегенбиз, жашап келгенбиз. Мына азыр дагы 2 айлы өкмөт биригип, азыр ынтымакка келип, ушул ынтымактын башаты болсун, ушул биздин ушул өткөзүп жаткан иш-чарабыз. Будан кийин ошо совхоз убагындай андан да жакшы иш-чараларды мына өкмөтүбүз да жакшы экен, жакшы иш-чараларды уюштуруп ушул деңгээлде кетсе дагы будан да ынтымак болуп, эки элдин биримдиги будан да ашат деген ойдомун. Азыркы эми көп деле айтпайм, мына жанында бапша айтып кетти. Ушул элибизге тынччылык болсун, аманчылык болсун. Баарыңыздарды Алла Таала өзү колдоп, не тилесек тилегибизди Алла Таала берген болсун. Баарыбыз ушу ынтымакта болуп, иш-чараларды дайыма чоң өткөзүп жүрөлү. Шуну уюштурган жааматка чоң рахмат. Будан кийин ушу элибиз, журтубуз менен бирдикте ушул айыл өкмөттүн деңгээлин будан ары жогору көтөрөбүз деген үмүттөмүн. Баарыбыз ынтымак болсок, баардык иш бүтөт. Рахмат баарыңыздарга. Топудагы республикага чейин барган, Түркияга барган, Алматыга барган, Москвага барган, бардык жерлерде бутурган республика боюнча лауреаттыктын иши болгон шайракалар анан кийин ушундай ар жерде ошо менен эле калбай мына октогон улуттук шырдактарды, улуттук эмелердин бардыгын ушинтип жашап атабыз, жасайбыз бардыгын. Колубуздан дагы келет, тилибизден дагы келет, бардыгын ушинтип жүрөбүз. Анан дагы бул өкмөттө ар кандай иш-чаралар болсо аткара беребиз, турабыз, бара беребиз. Эми мына канайым түрүнөн кайчап келип, кыркып бул да ушундай чебер, уста, өзү негизи Түркүндүн кызыбыз биз. Мынантип тартып, бардыгын назарыңыздарда трио, Арина Гүлмира, Элағат Турмуттысы, Абдиева Жарқынай, Турбаева Гүлнара.
ушундай иш-чараларды аткарып жүрөбүз эми. Ай, рахмат. Элибизге, жерибизге тынчтык болсун, заманыбыз тынч болсун. Ушундай бардыгыбызга Кудай ден соолук өмүр берсе, бардык жерди кыдырып, бул өкмөттүн иш-чарасына салымыбызды кошуп жүрөбүз деген ойдобуз да кыздар. Жүрөлү. Элибиз эсен болсун, ынтымак болсун, жакшылыктар болсун, тынчтык болсун. Анан тарткан дагы сага чоң рахмат. Рахмат, майрамыңыздар менен айдай жарык болуңуздар, күндөй ысык болуңуздар, таңдай таза, тамчыдай тунук болуп ушундай жакшы иркеселерде ойноп күлүп жүрө бериңиздер. Жакшы нерселерди каалайм. Gelip kömül açalı, bir gün geçti Şam'dan tek kızına batalı, batalı. Gel cigitler gel kızlar, gelip kömül açalı, bir gün geçti Şam'dan tek kızına batalı. Geçti Şam'dan
ушундай тойлоңуз келе бергес ыңгайга мындай шаттыгым кайда ойноңуздар агайын бийлеңиздер мындайда бийле бийле жигиттер жанып турган үмүттөр чыкмайынча токтогу маңдайыңдан тунук бер бийле кыздар бурал бирге сайран курал жанымдасың от сезим жүрөк турсун кубанып Жазда келгем айдыңа кыздырып Күштүгөнүм көркүңө сени көрүп Күндө туруп түбүңдө искенжетим Карай берим кайталап көңүл көрүп Ого беттер буруксуп беликиптеп Болгон судун өмүргө өзүң шерик Күндө күйдөй күлүңдө мени кара Коштошууга кол берип келдим сага Аты жыттың жыттайын аябачы Керек болсун өзүңдөн ошол мага Неге мынча кукколом камыккансып Ысык менен палоло кылам жаным
Yaş geze kaldı, kız geze kaldı, ulan geze kaldı, Kuş bolsang uçup talpıngan, kılçaya qarab arqamdan, meni atından, kılçaya qarab arqamdan, aralap bulut ardından. Birinci bölügün жыйынтыктоо менен бүгүнкү майрамдык иш-чарада жогорку деңгээлде кызмат өтөгөн өзүбүздүн айыл тургундарды урматтап сыйлап алуу үчүн биздин Үчтөбө Алай аймагынын башчысы Мустафа Жаркынбаевичти и Жеңишбековичти, Аксакалдар сотунун төрагасы, айылдык кеңештин төрагасы келип алсаңыздар. Аймагынын ынтымак биримдик майрамдык иш-чарасын өткөрүүдө кошкон салымы жана улуттук тамак аш көргөзмөсүндө жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн Таргалак айылынын жалпы жааматы ыраазычылык баракчасы менен сыйланат. Үчтөбө Алай аймагынын башчысы Турганбаев. Çıkmayın deme. Чоң рахмат. Мына ушундай эле мазмунда Үчтөбө Алай айыл аймагынын ынтымак биримдик майрамдык иш-чарасын өткөрүүдө кошкон салымы үчүн Таргалак айылынын айыл башчысы Токебаев Келдибек Алай Үчтөбө Алай айыл аймагынын ыраазычылык баракчасы менен сыйланат. Келиңиз. Үчтөбө айыл аймагынын ынтымак биримдик майрамдык иш-чарасын өткөрүүдө кошкон салымы үчүн Аскала айылынын тургуну Аринова Гүлмира айым сыйланат. Ушундай эле мазмунда Аскала айылынын тургуну Токтосуно Кыз Жибек Үчтөбө Алай айыл аймагынын ыраазычылык баракчасы менен сыйланат. Аскалы айылынын тургуну Мамаева Чынара Үчтөбө Алай айыл аймагынын ыраазычылык баракчасы менен сыйланат. Келиңиздер, сыйлык ээлерин кол чаап, коштоп куттуктап туруңуздар, урматтуу кадырлуу калайык.
Анда эмесе кийинки кезекте өзүңүздөргө маалым болду, бүгүнкү иш-чара ынтымак достук деп айыл өкмөтү жана мурдагы Белекбай айыл өкмөтү бириги азыр учурда өзүңүздөр байкагандай Үчтөбө алай айыл аймагы болуп түзүлдү туугандар. Ушул бир ынтымак достукка бир чоң кол чаап койсоңуздар, келиңиздер. Айылыбызда жергеликтүү ынтымак болсун мындан ары деп. Кийинки мазмун Үчтөбө алай айыл аймагынын ынтымак биримдик майрамдык иш-чарасын өткөрүүдө кошкон салым үчүн Акжай айылынын жамаат башчысы Садыков Элдияр Сарыбаевич Үчтөбө айыл аймагынын разылык баракатына сыйланат. Кийинки мазмунда эле дагы ушундай ынтымак биримдик майрамдык иш-чарасын өткөрүүдө кошкон салым үчүн Үчтөбө айылындагы Сами Доронов атындагы көркөм өнөр музыкалык мектебинин мугалими Эркинбаев Мурадил Жаныбекович ыраазычылык баракчасы Кичи Каракол айылынын демирчүсү Алмаматов Кайратбек Тойкебаев сыйланат. Ынтымак биримдик майрамдык иш-чарасын өткөрүүдө кошкон салым үчүн Чоң Каракөл айылынын шайыр апаларынын жетекчиси Акаева Канайым Үчтөбө алай айыл аймагынын ыраазычылык баракчасы менен сыйланат. Өзгөчө сыйлык, урматтуу туугандар, Үчтөбө алай айыл аймагынын ынтымак биримдик майрамдык иш-чарасын өткөрүүдө кошкон салым үчүн Кичи Каракол айылынын уз чебери Каримова Фаридакан ыраазычылык баракча менен сыйланат. Анда эмесе алган сыйлыгыңыздар куттуу болсун, урматтуу кадырлуу коноктор. Кийинки сөздү келиңиз Айнур сизге берейин. Саламатсыздарбы, урматтуу абалар, эжелер, сиңдилер. Баарыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бүгүнкү ушу ынтымак достук биримдик иш-чарасына кол өнөрчүлүк боюнча, улуттук тамак аш боюнча бардык жерлерден келген өкүлдөрүбүзгө чоң ыраазычылык билдирип, ушул айыл аймагынын атынан кичинекей болсо дагы акчалай сыйлыкты алып коюуга уруксат этиңиздер. Чоң Каракол айылынан улуттук тамак аш боюнча жана кол өнөрчүлүк буюмдарын алып келген үчүн, анандай кыргыз үйдү алып келген үчүн Чоң Каракол айылынын шайыр апаларынын башчысы Акай сага бере берейин, фамилияң неме кылбай? Акаева. Жана ошондой эле Кичи Каракол айылынын улуттук тамак ашы боюнча Кичи Каракол айылындагы шайыр апанын төрайымы Орунбаева Калбей эжеке келип койсоңуз. Кичи Каракол балдар бакчасынын директору Бөрүбаева Жаңылай. Жумабаев атындагы орто мектебинин мугалими Абдыраманова Күмүш эжеке келип койсоңуз. Акжай айылынын тургуну Кудайбергенова Жаңылай эжеке келип койсоңуз. Таргалак айылынан улуттук тамактар боюнча Осмонова Акылай эжеке. Ол кийинки мына Абдыраева Жаңылайга берер. Эми Кол өнөрчүлүктөр боюнча Аскал айылынан Аринова Гүлмира эжеке келип койсоңуз. Дайыма ушундай иш-чарага дайыма келип катышып берүүңүздөрдү дагы көптөн көп суранабыз. Урматтуу жакшы иш-чаранын катышуучулары, алган сыйлыгыңыздар кут болсун.
Мындан нары ошол биздин айыл аймагыбызда мына аксакалдарыбыз айтып өткөндөй ар дайым жакшылыктарды Кудайым насип кылган болсун бизге. Ар дайым ушундай жакшылыктарда көркүбүздү ушу аксакалдар көркүбүздүн төрүндө жүрө берсин. Энелерибиз бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Азыр иш-чара дагы деле уланат. Уюштуруучулар по-моему айтып атат, жалпы батпайт экенбиз. Мына тамак ашка бир катар эркектерди, анан аялдар дегенде кылып атат. Ооба. Анда эмесе дагы эмне дейбиз? Мынандай көрүп атасыздар, асмандан келген, жерден келген, суу ташкын, зилзалалардан Кудайым өзү сактасын, жалпыбызды жакшылыктар коштоп, өнүгүп өсүп, мамлекетибиз дагы ушу күчтүү мамлекеттердин катарында киришине баардыгыбыз кошулушуна тилектеш болсок керек. Рахмат сиздерге дагы бир жолу. Арчалуу төрдү баратып, ардагым эстеп сени бир. Жодурап көзүң элестеби, жолуккума келди деги бир. Көркүңдү гүлдү жайнатып, көрүнчүң ай жаным эми бир. Сан гүлдү көрк чачкан, самадым сени мында бир.
сами оюмда да турдуңар да бир Jayık olsun, peşinen yarık olsun, perişte bulup olsun, yolun südür olsun, yoldaşın huzur olsun. Algan jarın menen, aktan en menen, ağatu, bala çakan menen, ağatu var, el tutun menen, esen bol. Sağa çin dersi olup, vakit talay, uzun ömür versin. İştegen işin iyi gülüklü olsun, geleceğin genç olsun, el için hizmet kılır olun. Ne tilesen tileğin Allah Teala kabul kılsın, şu işlevatkan işin örkünde öse versin. Amin. Amin. El için hizmet kılıverelim. Amin. Uykuman serpilgende alыс jakta ayıldın aktangdары eske gelir jolunun bosçangdары gözden uçup göngülüm öskön jerge jerge merile
bacırayıp açılğan Tiri bolçu göynөгүнүн gülдөрү Баскан сайын бажырайып açılğan Мен дүйнөнү апам менен таанысам Мен апамды жыты менен тааныгам Чытпа челе магдыратып жытына Чыкпа челе жаныма Чытпа челе магдыратып жытына Чыкпа челе жаныма Мен апамды колдорунан тааныгам Жылуу болчу, жумшак болчу колдору Кармашканда бала боюм балкыган Жылуу болчу, жумшак болчу колдору Кармашканда бала боюм балкыган Мен дүйнөнү апам менен таанысам Мен апамды жолугунан тааныгам Тирүү болчу жолугунун гүлдөрү Баскан сайын бажырайып açılğan Тирүү болчу жолугунун гүлдөрү Баскан сайын бажырайып açılğan Апам менен тааныгам Мен апамды күлкүсүнөн тааныгам